Hi. In this video, we're talking about to after certain words, certain verbs actually, and ing after other verbs. Саламатсыздар, бұл видеода бүгін біз кейбір етіштерден кейін етіш келсе to анан етіш келет, кейбір етіштерден кейін етіш келсе ing қосылады. Мисал үшін бұл жердегі қысқа мисалда көрсетіп кетейін. I want to do. Мен bir нәрсе жасағым келе жатады. I want to do. I enjoy doing. Мен bir нәрсе жасағанды жақсы көремін, мисал үшін. Эми бұл жерде бұл етіштерден кейін дайым to болады. Бұл етіштерден кейін дайым to болады. Мисал үшін want to, plan to, hope to. Мисал үшін жұмысты бүтіп қалам деп үміттенем. I hope to finish work today. Или баяғы ыр бар ғой, one love деген. Мисал үшін refuse да, refuse bir нәрсеге баш тарту, bir нәрсе қылғаннан баш тарту, отказываться. I refuse to give up деген ыр бар ғой. I refuse to give in деп бұрда айтқо. То есть я отказываюсь сдаваться, да? Мен қолымды уже түшіріп башымды ылдый салғаннан баш тартам. То есть андай қылбайм, мен тоқтабайм. I refuse to give up, мисал үшін, да? I forgot to switch off the lights. Мен светті өчіргенді ұнуттым, I forgot to switch off the lights. И так далее. Ушун баарынан кейін to кетет. Азыр мен бұл жерде алардын котормосын айтып коем. Мисалы үчүн want, hope, need буларды билебиз. Бул жөнөкөй элечтер. Каалоо, үмүттөнүү, бир нерсе керек болуу, plan, expect, promise, пландоо, бир нерсени күтүү, убада берүү, decide, offer, refuse, decide, бир нерсе кылууну чечүү, offer, бир нерсе кылууга сунуш кылуу, бул баш тартуу, refuse, try, forget, learn. Аракет кылуу, эстен чыгаруу же унутуу, анан үйрөнүү. Окей, ушулардын баарынан кийин to болот, Мисал үчүн, what do you want to do this evening? What do you want to do this evening? It's not very late. We don't need to go home yet. Которолу, what do you want to do this evening? Ушул кечинде эмне кылгың келе атат, да? Бүгүн кечинде эмне кылгың келе атат? It's not very late. We don't need to go home yet. Андай деле кеч эмес. Үйгө кетиштин кереги жок. Азыр али эсиңерде болсун. Tina has decided to sell her car. Tina өзүнүн машинесин сатууну чечти. To sell, сатуу, decide, чечүү. Tina has decided to sell her car. Tina өзүнүн машинесин сатууну чечти. You forgot to switch off the light when you went out. You forgot to switch off the light when you went out. Sen чыкканыңда when you went out. You forgot to switch off the light. Светти өчүрүүнү унутупсуң. My brother is learning to drive. Менин байкем айдоону үйрөнүп атат. Is learning to drive. То есть ушул этиштерден кийин дайым to келди. Байкасаңар, forgot to, decided to, learning to и так далее. I tried to read my book, but I was too tired. Мен китебимди окуйм деп аракеттендим, бирок слишком чарчаган болчумун, I was too tired. Эми verbs plus ing. Булардан кийин ing кетет. Жөн эле. Булардан кийин ing кетет. Enjoy, stop, mind, finish, suggest. Okay, so мен сразу эле мисалдарга өтөйүн. I enjoy dancing. I don't mind getting up early. Has it stopped raining? Sonia suggested going to the cinema. Okay, I enjoy dancing. Men бийлеген жакшы көрөм. Бийлеген мага жагат. I don't mind getting up early. Эрте турганга каршы эмесмин. Mind каршы болуу. I don't mind getting up early. Эрте турганга каршы эмесмин. Has it stopped raining? Жаңыр жааганды токтоттубу? Жаңыр токтодубу деген маанидә. Sonia suggested going to the cinema.
Соня киного барууну сунуштады. То есть ушул этиштерден кийин ing. Албетте башка этиштер көп, негизи этиштер көп. Кайсынан кийин ing, кайсынан кийин to, андай этиштер көп да. Просто азыр силер билип алышыңар керек. Что кээ бир этиштерден кийин to болот, кээ бир этиштерден кийин ing болот. Бара-бара башка этиштерди дагы акырын кошо бересиз. Мен текст окуганда байкап көрсөңөр болот. Кээ бирде to дейм, кээ бирде ing дейм. Муну жатташтын кажети жок, просто опыт аркылуу, тажрыйба аркылуу акырын көрүп, мисалы үчүн кечке mind'дан кийин ing көрө берсеңер, уже үйрөнөсүңөр да. Йоксо stop'дан кийин кечке ing көрө берсеңер, ошондой экен деп ойлоносуңар да. Биз бул теманы дагы улантабыз кийинки сабакта да.